Arning samai birta kalang rapet do anarat pansmi aprang sinil hin pent kardom lang pazriklo kardom non arning samai birta kethan pam jibang nili jidkramsa lasi non birta thepi lang panisina sorry chu adung long kido mondir phan ihum bolero pika bang patong pensi chipharlep dam phit abarim song trok atum pens collective consultations lapat interactions a program mesen pen pachun pon Mukolum rains ing namrai kom saiki atum pens ihum thengpi kang hupon karthang pon hubatrak kenep dun long men mizilem salong rada tum phan ake joy pen CM Dr. Trump nohang ari ding pen ration card keron pon non birda puthot ang ton pen lang pon isinan jangmi phai sirkep arni ihum bolero pick up truck ES03 CC 2016 Sukhanjan Bidyalayat kedam bom ahut por phai krehini da minute kre pho por malom Bogajan police station ke par upon sot richo adung headlong kedu ihum mondir aphan patong phitmat chipharle phitlo adung orai ke do ora tumpen ki pachini pona teng lipotang ti bolero pick up truck bang ke par pra pick a jok pensi mondir hem patong phitchi chipharle dam phitlo bon sami ko pai ke mesena jok pensi labang so bolero pick up bang ke chipharle ehring tang rak pu wai fit sami munile tuma prani dam bang ke avelang Bogajan raikom saki tumpe labang so birta longsi tong se kot pela dimaklong an pale damlo lapen ki Bogajan raikom saki tum ki pale dam hut an bang ki labang su truck te wara bang sami atim pen kat phitlo raikom saki tum pen spore deng ponsi sai ron teng pensi claim pon lo West Karbi long dongkam makam vaisong pathu klam long jangmi ni phai Chris ke pani abarim song chok atum pen collective consultations lapan ki interactions a program pe dopon song chok atum pen bang so jai mekedeng pon nangkok athila bang ki kedam tang risim kang tang song chok atum pen sami Indian sarkar atum pen mon samalam dom che dok dat pen ki risim kang tang an sami chi hodai laplo bangso ari chirung det pen a phi pini anianta kaching thura sai mu Karbi long sami asora son claim pi pomlo lapan kabarim risim kang tang ki ora tum phan sami sarkar atum phan sami tangka sami pi pajur pon elo bon sami edha ka tum bang ke labang so tang kai ke long lunde tum dolang lasi labang so ke palong dun edji phan si labang so jai mek sami chingki chingwa jai mek deng pon lo lapan cheben chenglok abarim risim kang tang ki ora tum pen sami kedars atum pen sami ko sonsi kereng ji avar seklong pon jima pusi labang so jai mek long chingki than pon lo labang so jai mek aklam long pan sami home minister Amit Shah phat pinpur lo panongsi ADC Pratap Kumar Gupta reading sami pajur ponlo labang so pinpura long ke jong pon labang ki sarkar pen kirap ke long li atum ana phan sami pravjin pen pipon lap nang ji ekor ka chitok ateng pen ke sami pe pajur pon lap nang po cultural labang sami protection pipon vek nang ji ka charlie ahin sami paching thur pon vek nang po ekor ka chitok ateng pen Karbi long tok anu sami paching thur sai pravjin pen claim pon vek nang ji labang so jai mek long alihiaman pen West Karbi long ADC Pratap Kumar Gupta SP Indranil Burwa Additional SP Faris Hamad Baiburia Sarbon Kramsa Pradip Senar Rangsina B Lapenki kedam tang receive ang tang ki ora song lang jai mek long sami atum chitong dunsi labang so jai mek mesen pen pachun pon board hoben great sontimung Karbi Longri Abirta Union Home Minister Amit Shah ji phansi nilitung Pairap iglo lage nilitung West Karbi iglo District Commissioner atru si nilitung pi iglo lasi athe pi nilitung ki report lada kapang rehabilitation and livelihood support lake sarkar pen jitu niki nilitung apa cadres pen kedang lok officers satu aja ha tum cek mate rehab ke long le dolang stipend pen kedang lok bangso putha pravjin pen pinangji lalok adun thua bangke ke saputha pravjin pen ekor kache toka teng pen withdraw nangji mate ke sang pajut pinangji ke thomang deng bangke cultural and heritage protection labangke ili tumakai non efran ke bangji along ili tum pindeng sumpot pen kedang long elami ki pen kedang long kijoji ang nangke leson si theklong lo lasi ili tumta indigenous people penaka potsi bangso cultural and ethnic culture bangke protection ng pinangji lalo lapen ke ho ke jong pon bangke lahelo education and youth empowerment
Ate mulia tu paprang dunji pulote loga charli mate loge theke kenak so lapen ke non ki thurmiya we tu raki awarmu kirim ben ke danglo akaprek akaheno atowar ke dambong atum do lasi lahai check and balance ki bidun dia pansi ingdeng po bang nili tum jong poniko lapen tu ingdeng strong bang ke infrastructure and regional development ili tum regional long infrastructure hin ke dampang ekora tengpen tuwar si tame pipon bom lo laso teng si ke gangjiar di long si tame atau kan tuwar ke li edji lapen ke engineering college lapen ke law college lapen ke medical college lapen ke danglong ason college university si tame prabjin penang pinangji lalu lapen ke indeng froksia bangke ilitum ke klan ke damalong government tu mate administrative tu ilitum malong ke ceng pen kijur akacerap mate akacedo ke nangso lasi indeng froksi ke laan lo hele tirung derapi ilitum ke long nang dia pai podo anta government long ka pai dun je kansi kerap ke kesenga laben ilitum tani खेती lo lang tum kan nang kempi pame nang gampi pame podo lapen unan kelang buta klem lo lapen uni pecet ta dolo sitame ni tum hin pen ni wai e lapen pini ni tum dat meeting ke donan ko alam theta alang tum kelang uni ana dipa bangke ni tum ta celang kon ko western benglong eastern benglong ko alam abelo so fansi ni tum tini la bang so mai bang ngok kono kelo na ko anten ke lalo mane kerap tum bantani di tum ta tuni tum bangke hala jitu niki kelong niki hala cek kelong letum lapen silari kelong letum keceng kata long lepin na tum latum ta bangkret ho ta hala tum ta masuk pena kasi hala tum sa kan tamela letum kan klem pon tu pame pun tiri tum den dei telo lapen kaveno autonomous council pen kipi po suri poket atang kata keceng long po apilong tum dede keceng long lete apilong tulok lasi laso ko kami alang litum puthot khala dak che phai dampe ko pipo silong le denma laso bangta kapalong e pansi kera pun pansi ngri lo atike alang litum long se ang tonalis do ladang litum bang panma keda salis la malong sido kasi alang litum bangke litum ke ato anu dun de tekelo kasi alang tu masih ri dan titik kecik toilo mati litum kan kapaklem tang puge toilo sehat non jelong le bangkan bang ni ke dong nama te bang ni ka chining te ko somar tu ben alis ke do bang ke bang trip ho ba ke silari kelong le dola lapen suri pokera ko council penta ni chini ram te ke bang pokera clean ke thomne dola atun ke long le de do kadu ka be kedars nale tum la bangso frank ke ni tum pen kan ni ka chini ram te ke la ke sita apai ko pre tu bang tin sa ni pen ni jungjung ke chini tam ke kadu be gas ispen la song throp pen ke bang haru tre sirkat la so akhir phang situ ate ke guwahati pen ache ke long leta klem po philong thulo aku klem po long thulo mane abatai sinang pi la so che ke Ngaprang biku asam pilo, lapen tongkang long asam pilo, lapen guati long asam pilo, lapen jungjung ke namang ta, la sonse hang namong lo. Lapu pen paru pen ke bang paru ke sirkat tibo kat long situ ko. Ni kita puan ti budak ke da hotel ni le, rista mentel beli ba, dia do chairman do, hala tu mentel ko. Tame ni dia ke bang paru ke sirkat solo malam situ ko. Lalu milim pen ke, lasin ni laso media tu hon pen ke tuni ri tu mangala. Kera pa tumpanta alang litum pam ni ko iten ni kali kale ni tum so kam plan kali tela litum ki une ana kam ni tum ta kera pun ko la pen alang tum sini tum ta di sore son sore ti tum ta alang tum sini tum ta chor tum kam ni ta alang tum me ni thelo ta alang to ni tum panta ni wal elok sini thelo ta si kado ge thame nali tum panta ni tum Karbi Englong ang nampi cerekom nang ji pupensi Karbi Englong eng nam rekom sakia tumpenta kiduk kacrok tok ajoine pen penangan theng pikang hupont atrak semine ponlong lu lason si nizang Karbi Englong mukoilum range rekom sakia tumpen semi methang asai ke sklembo mapor hut kherni pup kem kedam atwar eng nam pi along pen semi theng pikang hupont ke bor ipon ji pu karthang pod atrak ML046133 apan semi eng nam rekom sakia tumpen sparideng ponlong lu
Bon sami thengpi kang hupon vek achomang atum ke adim long machi kar lapsi muni de phan ki inunat sabi nepon long ledalo Kiruni Rains atum phan Birta PC Kiruni Rains along ansil bangsu attract sami wan dalo Mukoi limpen Mel Gibson tokbi Karbi Longri Abirta ধন্যবাদ আমি অলরেডি ডে নাইট গোটেই পেট্ৰলিং গ্ৰুপ আমি ভাগ কৰি দিছোঁ সেকেন্ডটো আমাৰ যিবিলাক বিট সাববিট আছে তেওঁলোকক আমি এলাৰ্ট কৰি দিছোঁ হেতু মৰ্মে আমাৰ মুকৈলুম যেটো সাববিট আছে আমাৰ ভিতৰে এটা খবৰ আছিল সেই খবৰ মতে আমাৰ মাননীয় ইনচাৰ্জ ডাঙৰীয়া দেৱে তাৰ বিট অফিচাৰ জনক খবৰটো দিলে হেতু খবৰ মৰ্মে গৈ পেলাই তেওঁলোকে ওমখেৰনি পৰা যেটো আমাৰ বিওপি এটা আছে এই বিওপি যেটো যোৱা যেটো ৰোড সেই ৰোডটো গাড়ীখন তেওঁলোকে ডিটেক্ট কৰিব হেৰি হৈছে সামৰ্থ্য হৈছে তেওঁলোকে ডিটেক্ট কৰাৰ পিছত যেহেতু তাত ষ্টাফ আমাৰ কম তেওঁলোকে আনা মেলাত অসুবিধা হৈছে আৰু প্লাছ ড্ৰাইভাৰজন পলাই গ'ল হেতু কাৰণে আমি খবৰ পোৱাৰ লগে লগে হেডকোৱাৰ্টাৰৰ পৰা গোটেই টিমটো প্ৰচিড কৰিলোঁ উইথ আৰ্মছ তাৰপিছত আৰু আমৰেঙৰ পৰা আমি এজন শক্তিমান ট্ৰাক চলাব পৰা ড্ৰাইভাৰ এজনক আমি ভাড়া কৰি লৈ গ'লোঁ আৰু তেওঁৰ সহায়ত আমি গাড়ীখন উমখেৰমিৰ পৰা মাখেৰণি হেডকোৱাৰ্টাৰলৈ লৈ আহিলোঁ এইখিনি কাঠখিনি ক'ৰ পৰা মানে ক'লৈ নিয়াৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা এনেইতো আমি সকলোৱে জানো সন্দেহ সেইখিনি বৰ্ডাৰ এলেকাত যিখিনি গছ গছনি এটা ধ্বংস হৈ আছে কাটি আছে অবৈধভাৱে আমি সকলোৱে জানো যে মেঘালয়ৰ ফালৰ পৰা কিছুমান অবৈধ বেপাৰী কিছুমান আহে তাত আমাৰ নিজৰ আমাৰ সেইখিনি অঞ্চলৰ দুই এজন মোৰ সন্দেহ এইটো দুই এজন কাৰণ যিখন গাঁৱত চুৰ নাথাকে এইটো গাঁৱত কেতিয়াও চুৰ নহয় গতিকে তাৰ মানুহ নিশ্চয় দুই এজন এংগেজ থাকিব কাৰণ তেওঁলোকৰ ওপৰত ভৰসা কৰি মেঘালয়ৰ মানুহবিলাকে আহে ইয়াৰ পৰা কাঠ নিবলৈ আৰু যোৱাকালিৰ যিখিনি কাঠ ধৰিছোঁ আমি সেইখিনিও তেওঁলোকে আল্টিমেটলি মেঘালয় নিবৰ কাৰণে যুঁজা কৰি আছিলে যুঁজা কৰি থাকোঁতে আমাৰ মানুহ গৈ পেলাই তাৰপিছত তেওঁলোক যেন তেনে পলাই খাৰিলে আমি গাড়ীখন আনিবলৈ সমৰ্থ হ'লোঁ বৰ্তমান আমি গাড়ীখনত যিহেতু লুট কৰা অৱস্থাত পাইছিলোঁ তেতিয়া 25 পিচ কুন্দা আছে তাৰ ভিতৰত আপোনাৰ গমাৰি আছে খাচী বাদাম আছে আৰু মাকৰি চাল আছে অনুমানিক বজাৰ মূল্য কিমান হ'ব পাৰে বৰ্তমান যিখিনি গাড়ী আছে সেইখিনি বজাৰ মূল্যটো 20 পৰা 25,000ৰ ভিতৰত হ'ব যিহেতু এইখিনি কিছুমান B1 আছে কিছুমান B2 আছে এনেকুৱা ধৰণৰ অলপ আমাৰ গভৰ্নমেণ্ট যেটো লিষ্ট সেইটো লিষ্ট মতে তেওঁলোকৰ অলপ ভ্যালুয়েশনটো কম হয় থ্যাংক ইউ Karbi Anglong biting ring tama consensi ke parliament main mizi lems along jang mini phai sirkep arni Karbi Long Tamas council sem Dr. Tram rong hang pen rat tum phat ake joy pen ration card akimi ke ron pon Karbi Long Tamas council sem Dr. Tram rong hang pen ake mang kon Karbi Long atok anu ki du arat tum ans me ake joy pen ration card long lap nangji labang so ke mang TPN pensi ration card sami ron pon bom lo ration card jong si long lu podang ti uruna dhoi scheme pen chenglok kaprek prek sarkar pen ki pipon awar sa sami long pon po ang sukimang pan ateng pensi bitung ring thama consensi ke parlopon main mezi lems ke parlopon arada tum phan sami ration card kilong le tum an phan sami ration card ki mi ke ron pon lapan ke puthot runodoi scheme pen chenglok ka prek prek scheme sami ke apply dun sia phan sami CM Dr. Trang hang pen pachini pon thu main mezi lems along kilong le abang thot bhan ration card ake joy la sokeron pon la somai long na chetong dom Karbi labang soja meklong ali himan pens Karbi Long Tamas council CM Dr. Tram rong hang main mezi lems a chairman bidateron Karbi Long Tamas council deputy chairman Avijit Crew MSc Hetsing rong phar long bison be lapan ki ka prek prek man peng idum ta chitong dun si labang soja mek metsen pen pachun pon board hol pen great son tibung Karbi Longri Abirta Biji lem salong ration card kelong le tum phan an ake joy pen ration card kilo ake ration card dolo bulong te purundu talong po la sida bitung reng thama long itu an EMI pen chenglok ration card pen chenglok la pen ke ako hola purundu pen chenglok la he vai sa kane ke joy pen sin itu ipon lo la pen ke mo chek lo bitung reng thamang kang long long le pota jong sipini ke long le dulang long te ake joy pen mo chek lo ang kolong Kalau benar Chief Minister apa nak pula finance ko bisa suram tum ham PPA di pada hok manang ke situ oi tum dang la suputa ko lai bang ke nama ka situ lage dang kilong le chok lo lage alis tang kilong le ta la kapo Pinya Abirta ki lan sikang ton poniglo las do mithak me kardong